Assalamu alaikum. Tema o kojoj ću nešto više danas reći jeste važnost medrese u sadašnjem vremenu. Prve riječi u časnom Kur'anu su uči, čitaj u ime gospodara tvog, milostivog, samilosnog. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao prednost učenog nad neukim je kao moja prednost nad najslabijim među vama. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao u značenju da se Allaha sjećaju i Allaha na umu imaju najviše oni koji su učeni. Škola se može usporediti s laboratorijom. Ona nudi eliksir koji može spriječiti ili izliječiti životne bolesti. A učitelji, odnosno profesori, su ti koji imaju mudrost i znanje da taj eliksir pripreme i prenesu na svoje učenike. Koliko je god obrazovanje važno, odgoj je jako bitan jer od njega se u biti polazi. Međutim, ovdje je potrebno istaknuti činjenicu da sve što u životu radimo, pa tako i odgoj i obrazovanje, bude u ime uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Jer tek tada će i odgoj i obrazovanje, ali i drugo, donijeti dobro. Ne samo nama, pojedinačno, individualno, nego i našoj porodici, ali i široj društvenoj zajednici, pa i gradu i zemlji u kojoj živimo. Vrijeme u kojem živimo je teško, surovo, turbulentno, nemilosrdno, poput pobješnjelih valova mora i bučnih vjetrova, koje donose nepravdu, neslogu i na kraju neznanje hoće da gospodari svime. Izlaz kao da ne postoji i nedostižan je poput jame bez dna. Međutim, vjera i nada u jedinoga Boga i njegova milost je rješenje i spas za napaćene ovozemaljske duše. Medresa kao škola nudi spoj između vjere i života, tradicije i savremenih potreba čovjeka, te dobitka ovog i budućeg svijeta. Medresa je jedina škola koja nudi i odgoj i obrazovanje. Potpuno je sigurno da ono što odgojno-obrazovni procesi u jednoj od medresa u Bosni i Hercegovini nudi, ne nudi niti jedna druga škola, a ono što druge škole nudi, to pruža i sama medresa. Na osnovu toga sigurnošću možemo reći da medresa predstavlja odličan temelj za bilo koji fakultet, ali i život općenito. Onaj tko živi i djeluje uzdavši se u Allaha Đelešanuhu na pravom je putu. Pravila se ne treba samo pridržavati. Pravila treba istinski živjeti, potpuno iskreno, dušom i tijelom. Ovaj zemaljski život je prolazan i on je priprema za onaj budući, onaj vječni. Zato dobro se pripremimo, dobro činimo i dobro radimo. Mostar je nekad ukupno imao 11 medresa koje su predstavljale visokoobrazovne institucije tog vremena. Najstarija i najpoznatija među njima je Karađozbegova medresa. Ona je danas jedina aktivna medresa na prostoru čitavog našeg muftijstva mostarskog i cjelokupne Hercegovine. Te s pravom možemo reći da ona danas predstavlja jedan značajan stup bošnjačkog identiteta, da ona predstavlja naučnu, intelektualnu, obrazovnu, edukativnu, vjersku i kulturnu okosnicu, odnosno kičmu, ne samo grada Mostara i Hercegovine, nego i znatno šire. Karađozbegova medresa osnovana je 1557. godine i neprestano je radila sve do 1918. godine, kada vrata ove čuvene odgojno-obrazovne institucije u Hercegovini bivaju zatvorena narednih 77 godina. Reaktivacija medrese desila se 1995. godine. U dosadašnjem periodu Karađozbegova medresa iznjedrila je mnoge poznate alime, učenjake iz mnogobrojnih oblasti. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da sam dio ovoga uspješnog kolektiva koji postiže zapažene rezultate i što smo postali jednom od vodećih škola ne samo u Mostaru i Hercegovini, nego i znatno šire. Tome u prilog idu i rezultati koji postižu naši dragi učenici, kako na domaćim, tako i stranim takmičenjima, druženjima, ali i kasnije na visoko obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Dati rezultati nastali su zbog zajedničkog rada svih profesora, odgajatelja i učenika, kako u nastavnim, tako i van nastavnim aktivnostima. Karađozbegova medresa u Mostaru najstarija je odgojno-obrazovna ustanova u Hercegovini.
iza sebe baštini 461 godinu rada i djelovanja i proteklih dana ispratila je 20. poslijeratnu generaciju od svoga reaktiviranja koji se desio 18. septembra 1995. godine. Ono što učenici u Karađozbegovoj medresi mogu izučavati jeste nekoliko nastavnih područja. To su najprije vjersko područje gdje mogu izučavati vjerske predmete, zatim jezičko područje gdje mogu izučavati jezike poput bosanskog, engleskog, arapskog, latinskog, turskog i tu su prirodne nauke, multidisciplinarno područje i gdje se učenici mogu i kroz te segmente obrazovati u Karađozbegovoj medresi. Medresa je na rangu svih drugih škola po nastavnom planu i programu, ali nadogradnju ima kroz vjerski dio predmeta koje imaju učenici priliku izučavati u Karađozbegovoj medresi. Proteklih godina Karađozbegovu medresu u Mostaru pohađali su učenici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i danas to čine, a bilo ih je i iz drugih država, iz Holandije, Crne Gore, Luksemburga, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Turske i mnogih drugih. Ono što Karađozbegova medresa, pored obrazovnog sistema, nudi svojim učenicima jeste i odgojni dio gdje učenici u internatu Karađozbegove medrese mogu boraviti 24 sata u sedmici, a to imaju priliku učenici koji dolaze iz nekih drugih krajeva, a koji nisu u blizini Mostara ili učenici koji nisu iz samoga Mostara. Karađozbegova medresa, pored obrazovne i odgojne komponente, nudi i veliki broj vannastavnih aktivnosti svojim učenicima i svih proteklih godina učenici su kroz vannastavne aktivnosti doprinosili radu i djelovanju Karađozbegove medrese u Mostaru i predstavljali je u najboljem svjetlu. Mnogobrojne su vannastavne aktivnosti, ja ću pomenuti samo neke. Tu je, na primjer, horska sekcija, možda najpopularnija sekcija u Karađozbegovoj medresi zbog toga što se najviše putuje, organizuju se različiti programi i manifestacije diljem Bosne i Hercegovine gdje nastupa naš hor, ali naš hor je zabilježio nastupe i u Republici Hrvatskoj, u Luksemburgu, u Njemačkoj i u još nekim drugim državama. Ono što jeste iza hora Karađozbegove medrese, to je CD Ilahija i kasida, svjedoci istine sa ilahijama i kasidama koje su namjenski pisane upravo za učenike Karađozbegove medrese, za hor Karađozbegove medrese i na taj način također oni predstavljaju našu školu. Pored horske sekcije tu je i sekcija hifza gdje naši učenici postižu odlične rezultate i postaju hafizi časnog Kur'ana, a pored tih sekcija tu su i debatna sekcija, ekološka sekcija, novinarska sekcija i sa svih tih sekcija i koje još nisam spomenuo, naši učenici se vraćaju sa najboljim rezultatima jer učestvuju na različitim vrstama takmičenja i kada su u pitanju sama takmičenja, naši učenici postižu najbolje rezultate kako na gradskim, kantonalnim, tako i na državnim ili rijasetovim takmičenjima, a naši učenici nakon Karađozbegove medrese mogu upisati bilo koji fakultet kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Oni su to dokazali u proteklim godinama. Ima ih na svim fakultetima, na različitim fakultetima. Nije isključivo da moraju upisati samo fakultet islamskih nauka ili fakultete islamskih nauka u Bosni i Hercegovini ili u drugim državama, već mogu studirati sve ono što oni žele nakon završetka Karađozbegove medrese. Danas su naši diplomanti na različitim funkcijama. Ono što je sigurno lijepo jeste da preko 20 diplomanata radi danas u Karađozbegovoj medresi i da na taj način doprinose obrazovnom i odgojnom procesu u Karađozbegovoj medresi, da svoje znanje i vještine prenose i na današnje učenike Karađozbegove medrese, a oni su uz to i na različitim funkcijama. Glavni su imami, predstavnici političkog, javnog, vjerskog života kako u gradu, kantonu, tako i u našoj državi, ali i u drugim državama. I na kraju, da sumiramo,
Odgoj i obrazovanje imaju životnu važnost, kako za pojedinca, tako i njihovu porodicu, ali i grad i zemlju u kojoj živimo. Budućnost jednog naroda, jedne nacije, zavisi prvenstveno od njezinih mladih generacija, od odgoja i obrazovanje. Nacija, odnosno narod koji podbaci s omladinom, ostavlja tu omladinu da bude pod uticajem stranih sila, izlaže opasnost, njihov identitet, nacionalnost i podvrgava je kulturnom i političkom slabljenju. Upravo zbog toga jako je važno da kod svoje djece razvijamo kvalitetan odgoj i obrazovanje, što mogu postići u našoj Karađorđebegovoj medresi. Pa obnove su bile više godina i dosta je to rađeno. Najprvo je munara bila četvrtasta i malo su neki, nije se vidjela dobro, a dolazili su i posjećali, bili mevludi u jesen, u proljeće i onda je srušena, ja koliko se sjećam, oko 62. 3. i postavljena ova, ja mislim da je od 24 metra bila. I onda je to sve vazda je rađeno godinama i evo ovo iza rata je obnovljena. Ali je došlo da je počelo već i podovi i kube, to je sve ručno rađeno. Počelo da to truhne i onda je nastavilo to ti odbori i građevinski i džemat i da se radi. I evo, ovo je svježije što se uradilo. Radilo se i stan 97. 8. Sve džematlije, jer je, kad je početo se sad neko malo više, neko manje, neko, ali je sve učesnici što se tiče džemata. Rečeno je da se ne spominje ničije ime, jer malo je, ja sam dao, ti si dao, ja manje, ti više, ali neće se spominjati jer ima vakifa dosta. Bilo je i do prošle godine, to islamska zajednica zna. Što se tiče džemata, ja kao predsjednik sam dobro zadovoljan sa džematlijama i sa poslovima i slušamo se i radimo i evo i vidi se da se je to radilo i da se radi. '97. je to početo i evo, uglavnom je prije
7-8 godina je rađeno to, ova glazura i evo vazda nešto smo radili i evo ovo je sada to taj završetak preup, ali ima i dalje se radi. Pa evo, u posljednjih 4 godine, od kako sam ja u ovoj džamiji imam, obnovilo se dosta dijelova na džamiji. Posljednje što smo radili na džamiji jeste da smo sagradili novu kupolu. Središte kupole je ispisano surom Ihlas, 2 puta je ispisana Ajetul Kursija i sa crtežima prelijepe arabeske. Pa izgradnja ove kupole mislim da je iznosila par hiljada maraka. Ovu kupolu je gradio džemat, znači tesari iz džemata. A ispisivanje kaligrafijom ove kupole je ispisivala magistar Nermina Vehab Đulović, koja trenutno ima rad u Sarajevu i koja radi ovu kaligrafiju širom Bosne i Hercegovine i Evrope. To smo radili posljednje od rekonstrukcije ove džamije. Zidove smo također uradili sa regips pločama, ukrasili ovom lijepom keramikom. Također smo tepih promijenili sa stazama za safove. Također prošle godine smo uradili podno grijanje. Prije 2 godine uradili smo ovaj mihrab. Ono što je trenutno u izgradnji sklopa ove džamije jeste da radimo abdestanu sa WC-ovima, jer nismo to imali i u okviru tog projekta također je planirana jedna prostorija koja bi služila za druženje omladine koja ima slobodno vrijeme, a želi da u džamijskom ambijentu provodi svoje vrijeme. I tamo malo ko da mora se sjesti, kafu popit, čaj popit, sok popit. Piće hoće da džematlije da imaju to da malo se osvježi i poslije namaza, poslije taravija, poslije svega da malo osjede, da porazgovaraju o svojim potrebama. I planira se, sad hoće li to sve, a koliko ja znam da su džematlije za to, da se put malo pomakne, ne da se dolazi pred džamiju oko se dolazila. Jer ne mora se proći iznad džamije, ispod džamije, ali smo planirali, ako Bog da će biti ispod džamije. To od Dedića Mahali, od Crnalića prema Mimića Mahali ispod. Da je ta put u knjigama pješački put za Svinjarinu, Podveležja i Srpače da ima u Svinjarinu. Pa eto, tim putem smo naumili da se uradi. Ja se nadam da će džematlije to prihvatiti i da ćemo uspjeti to uraditi. Struktura ovoga džemata je uveliko različita od ovih džemata, od gradskih džemata, jer ovdje u velikom broju su stariji džematlije, s tim da postoji, znači da borave i ovi mlađe džematlije koje rade u Mostaru i dolaze pred iftarsko vrijeme svojim kućama, ovdje se iftare i budu naravno uveče na teravih namazu ovdje u džamiji. Što se tiče ramazanske aktivnosti, znači imamo 5 dnevnih namaza u ovoj džamiji. Nije zapostavljena iako je seoska džamija.
na svakom namazu imamo jedan lijep broj džematlija. Obilježavamo svake godine 27. noć, Lejletul Kadra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
صدق الله العظيم.